Kublai fi baro ki parlok ki jonga and welcome back to Baimut Vlogs. Matagas ngi ngawan sini sa mau senram sini ban explore ban de rung apo jong kawai ke krem kabudon ni thamo mau senram bang ne kabala pau ha baro shtelup hi ke prathai ki ong ka world longest sandstone cave kata gede ke krem puri kabudon hang ne po mau senram hang ne kane ke krem ke jorong hadu kumba arpusau kilometer tam ke jorong ke jongka but kadai kawai ke krem ke ba kring bha ya ki caves ane ki dong krem na baro kawai ke prathai ban rung ban witness ban explore ya ke krem kabudon hang ne te kumunong snong jong ke jela Meghalaya kadai yanga pati phiru ban tips phangane ke krem dei ta kata kadau mta ka singa wan sene ban explore ban lejrung apo jogane ka krem puri te mta ni hti se krem puri bat ngan sepen ep ke krem puri wat ke bodon apo jong ka mta ka singi kene ki mau bak mau san ki bedon hang ne kadang kesaj ne perlior bat kane hang ne kadeka entrance ke bandrong stage krem puri oke ngila poi hang ne khamat krem puri presiden junga kadeka krem puri tidai ba onswa bedai guide junga am tagasngi te mtang stang bandrong nanti ke entrance hang ne si sport junga krem let's go. Oi, padung le poin ne. Ush. What a view. Okay. Ketika bayar ni. Hai. Kalau nak jerau. Okay. Wah, kau bayar. Oi, napok dai. Benar ni jerau. Tah. Nah, dah pergi buka rong di situ kelar dah. Okay, bunlat dai. Kita nak jom. Tah, kena po kadai ka. Krem, nada one more way. Pian saja nanti nomor kadon way are but lies to lies southerly. Takadaw don kami gate. Don kami gate ini di Bakwan Swa di Bakwan. Yes di gate juga am tagasngi. Iban helam bandrong ini ke krem mentah. So let's go. Okay, oh fidak sna kan eh. Okay, ya. Ibu kamnang ne hi dak lat ntai. Hai. Kala he deh. Hai. Okay, toh. Kamnangnya ta. Hai. Nang ne ngap sudah mah. Toh. Sebelum kita buka rong deh, rong di situ kelar, buat pakai surit punya ta. Hai. Dalam rumpat tapi ni sakit. Okay. Tahu bandrung hi 10 meter temlong Pak. Mlong semua. Mlong. Mlor deh. Jak kai dah. Pakai kat ni krem. Gam ni kita bawa jak ni kan kerja siap dah. Hai. Siap. Ada mut kalong sepok kalong mah. Siapa? Kita kamdai. Kita reruhi kasih kalat. Burlat deh saja. Terus tu. Kani yang mana dikeju? Kani yang kada dikeju. Okey, pulang aja itu. Biar lu support. Tah. Ya sekali apa? Kalau sport deh. Kalau membayar kiam. Yarkiu deh. Oops. Nunduk ha? Itu apa? Oh. Okey. Okey, bang lihat. Ini. Oh, yang ini. Tu bayar. Tu deh. Kini hang ne, kadon ko po krem hang ne. Ko mo PE po krem. Kita share dah. Tu. Okey, gede sakit PE kita kidok khang thi. Thi đây sau talik thi kidok kha ki bot em hang ne po
krem puri khasiat lagi nih. Jelong khasiat lagi. Iya, kilau penduduk kata. Kila mulai mati sama krem ini deh. Ria kerap. Oh, ya. Oke, hang ini lah hapan krol. Khabar Kakak yang mau bawa ngai sih. Oh, ya. Aram. Oke. Ini dong kilat. Ini keluar. Nawang roy tekan aja aja hang nih. Lorong kita. Ya lorong. Ada. Kata ya. Coba biar support deh. Oh. Masa aku hanya ada ini kan ada kue kerupuk. Ini nih ke cerong ada. Trans. Oke, ini karena yang ini kalau sih lihat nomor apa kejauh umum nih. Oke, kemudian ini kalau saya upload ini jenis krem mentah buat di bakwan di guide and finally ngelak poi kena kesaka kemudian poi ke krem puri. Mentah ngelak poi yang ini krem puri, karena kesaka ke krem puri ini yang mau ini adalah spicy. Karena yang lalu kita pakai kalau kita beli untuk pakai, bagian serum, serum. Kalau kita kalau kumpulan untuk kalau bisik untuk pakai, so ini udah mau puri. Okay, kini kita mau balik ini kita belum bulan balik ini, kini kita try song ini, yang kita peleng dokha, kita peleng puri ini. But kini kita kadang hanya mau seram, apa version lain so Ratuan ini kalau mereka lebih tetap transport, maka support ini banyak nanti urusannya coba like kilometer ini. Jadi siapan kiu banyak program. Kita mereka berapa Swiss ya, nian yang lojok di kampret kita bisa macam. But ada kuas papat setelah mereka orang bermasuk ini banyak mulai kalau dia benar. So kene ke Grand Puri, kemudian aku like so, but kene kita longest something cave in the world, kemudian aku asal kilometer. So ini itu masih. Oke. Asal kilometer. Begitu price shop untuk shop Meghalaya ini. Once kita explore ini kita ane. Masa I feel about the guide dari bawah station di Jakarta dari sini. But apa description dari video nasa mention nombor ini filapan koli ini dapat tuan ang nek nang ba kinonja alti nomor ba kane kita kalau pun telik kilap lagi kau spot telik kilap ang begitu mene dena kita kenal padrong marway the koli bawah nanti ini guide kita nang ne iban elam itu sport itu kane keren koli kamajang ini ife kane kayaknya ke klik jangka puri but the fiat tetap serum untuk pindah untuk isti dalam nanti mungkin yang belum terang dokha, ini yang ni udah tahu mau jangka puri, kita kerja tahu hot ke krem ini, ke krem puri, kini yang ni, kedai kejengkut jangka but pakai ke Sunstone Cave di siap, kita jengkom jengkut jangka bat ulang siap ke selong kunti. Tuh ke switch jenis pop daftar itu. So sini. Udah nih, udah mau jembun ubala form bala pendong da kajing hap jengko siap nanti selor nanti dia da kadau la long nih
Wow, thì sport bây giờ liều. Cái sport food thì sport. Cái đơn của umur đây. Wow. Tôi liều ở đây. Tăng số bậc lang này có một là cột. Hấp sẽ thiết là cột vậy. Hấp vậy ski. Tăng đầu hấp biết bahar đây cái này jagang này đây. Be careful. Okay, mentang malik pai bang, stisa kejaga ke bang Iwan mana? Ini keram san đây. Alung mana? Rồi, mentang lawan pai nang thinam bodon mau belum puri. Mendapat ngeno stisa room stay, berkiu stay đây. Nhà biết nang nang napok em. Seru. Seru men poisa thì phi ber bagalai stay thì kita rais nong ni kod u mau pusing mau pusing akaba u mau ke jung form jung mau te kalau kedor jung pusing teng ni team ta bang ni pe u mau pusing bodon ni program Rada fiat nang ni kejaga kalau put ha so have been very careful but rada fide ki bong jumle banyak kejaga kalau ni kalau hal film naik ni maka masuk post tanya ni nggak poi kenika sekarang ni kalau ke bawah ini pitch ni kita sudah dari mungkin so ini di mau sih udah po keren puri ini klik jom pusing badam khi cái đi tentang jom nốt tertentu jadi nak kena kedau kot ini mau pusing Jom tay mo. ya Chụp đẹp đáng rồi được chứ? Tàu vào đi. Tàu. Anh đẹp đấy. Cặp la biết không nè? Kalau Kalau nam tu? Tàu vào đúng không? Betul ya? Kalau ya? Ops. Oh yeah. Kemudian yang dek pakai bawa kita. Oh ya. Nanti yang utang begini, Betul. wah biar nak mah. What a journey. Hai pasti ada yang buat pemilihan ini buat biang bisa entrance kita Grand Prix kita don kelat pendik mi sebarce but nanti on the way di possibility ini di lebet bedam ini pukul ini sih that's bad. Yang pen EP beli ba julong program marway kai kedau ke ba sungai tadi melong dalile program marway la pim tip juga cakahi tadi kene EP ba ini kelat ini program adon bunat quality way program ta kene way
Lai sau bắt sẵn cái đây cái đầu nó chuan mồi hàng này cũng không ngã nó chuan mồi đây cái mồi hàng này cái nào cũng chả đi kram đây là cái đầu buat sulit slot slot cái đầu nó kambing ke bawah moi tetap di panggilan tiga kisuki aman kepon yang berfungsi. Oke, ngilak poy habaran ta. Lagi lurus ni apa buka jauh. It was a nice journey hapo Kremsti. But hang ne, but ngai don ni bakwan. Ibre ni senong lait nongum deh. Ide guide jungam tagas ngi. But kalau fiwan hang ne, kali bakwan ngan sa mention nombor jungi hapo description ke jonga. Ba ini lamis Facebook Kremsti. Kalau ke ke internet berfilaman experience kene ke Krempuri hang ne. Okay, so kilami na krem ngiyat kumba lai kilometer sepo 1.2 bodon mau puri ke krem ke jorong hadu 100 kilometer yang iba wan ndrengim semrung hadu bukut juga krem namar ba ngimdon ki propo equipments kejongi ndon ki headgear helmet gitu ndon ki boots kejongi ki belum propo ban rung skrem nomor kalong maaf ha kalong rezeki ha sepo din na tagadaw ngili rong tang tu badon mau puri badru mau sen te kane kam dei kabukut ngakwa ban explore yang saisin dala ra yang ki tiar ki babyang bangin rong pendep ya kane Krempuri kapadon hadu 8 kilometer ke jongkrong ka jongka till then ngin sekundo biang aku ikut take care, stay safe. I'll see you again. Bye bye.